Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Beim letzten Video habe ich euch ja gefragt, ob ich mal meine russische Playlist zeigen. Und die meisten haben für ja gestimmt und dann habe ich so gedacht, komm, ich mache doch ein Video über meine russische Playlist. Also ich will nicht alle zeigen, weil ich insgesamt 41 oder sogar bald mehr, weil ich die immer wieder ablade. Aber ich tue trotzdem euch so ungefähr ein paar zeigen. Und falls du mal so knackt oder so, also draussen ist scheiß Wetter und dann wegen dem Fenster und wegen dem Druck geht es wegen so eine Quietschstunde. Ja, egal. Ihr werdet das vielleicht mal hören, wenn es dann passiert. Und zwar kommen wir jetzt gerade im Moment 7 Lieder, die vom gleichen Künstler sind. Und also wisst ihr, die Lieder werden immer hier oben werden sie stehen. Einmal auf der kyrillischen Schrift und dann einmal auf der lateinischen Schrift. Und ich hoffe, euch wird es auch gefallen, das Video. Auf jeden Fall zeige ich euch mal mein erstes Lieblingslied. Und zwar heißt das Dim. Dass ihr es wüsstet, ich bin keine Russin, aber ich liebe solche Lieder. Und seitdem höre ich eigentlich nur mehr russische Lieder. Von diesem Lied gibt es noch einen Remix. Und der tönt es so. Dann geht's ein zweites Lied. Und zwar heißt das Sterva und ist auch von ihm. Так пожалей мои нервы, хочет быть со мной верной. Dann geht's ein nächstes Lied. Во тьме пара влюбленных, малиновый свет, искал нас долго, малиновый свет упал на окна. Dann kommt ein anderes Lied, wo Samoletti, kann das sein? Samoletti kann das sein, Badumsch. Dann habe ich ein nächstes Lied und zwar heißt das Yakochu Dan Sevat.
из моей квартиры. Я сегодня буду на стиле. Все никого мы не забыли. Раз, два и три, четыре. Чтобы там, сука, мне запретили. Мы же не пили и не курили. Так почему вы меня не пустили? Свой бессонница не веди меня домой. Этой ночью меня сильно забрало. Dann das letzte Lied von dem Künstler. Und zwar heißt das Neodetta. Kann das sein? Суки, так любят нас обсудить в своем инстаграме. Я обрушилась на голову, мне как цунами, мне как цунами. Ты как всегда. Ближе, 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 детка, снова похуй, что мы не знакомы. Это словно то, ты как всегда, где-то, ты как всегда, где-то, танцуй, 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 танцуй. Dann gehen wir mal zu der anderen. Und zwar habe ich mal. Und zwar heißt das Black von Katsirovka. Kann das sein? Богати, танцы в моей кровати. Не говори, мне хватит, снимай свое платье. Татуировки черные, мы с тобой четкие. Татуировки четкие, капели черные. Твои татуировки не дают мне покоя. Dann habe ich ein anderes. На принца? На принца или на орла. Я беру вторую бутылку розового вина. Фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканах. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вата, магия цветов со льдом. Через газ, моя волшебная палочка в твоих руках. Dann habe ich ein nächstes Lied und ich finde einfach, die Melodie ist so schön. Ich habe es auch, da ich meinen zweiten Hollyflow kann ich es mal als Hintergrundmusik haben. Also, dass ihr auch wüsstet, ich habe es jetzt auch als Schlussteil genommen, also als Outro. Und bleibt bis zum Ende dran vom Video. Тебя с собой, мы сливаемся с тобой. Заберу. Это же все, что бы не хотели, но встретить чувства на становится. Мозги опущены в моменте. В этом тумане висели неделями. Ты же не узнаешь меня, я непростой. Скажи, доверяешь мне, сегодня я твой. Я не открываюсь до конца тебе ночь. Может, ты знаешь больше, чем помочь. Все, что я хотел, это любить и мечтать. Каждый день отвечать. Порой болты заставят страдать. Что может дать на родной за... Also dann habe ich, und zwar heißt das ja Le Wuchitao, kann das sein? Und das Lied ist extrem emotional, auch der Text. Ich tue ein paar Lieder natürlich auch übersetzen, um zu schauen, was es eigentlich bedeutet. Und bei dem hat man auch schon gesehen, beim Musikvideo, dass es etwas Emotionales ist und ich liebe es einfach. Я люблю тебя, с тобой хотел прожить всю жизнь. Сейчас я потерял тебя, не знаю ли верну. Я люблю тебя, с тобой хотел прожить всю жизнь. Сейчас я потерял тебя, не знаю ли верну.
Приходила ко мне, делал больно тебе. И не знал я тогда, как ты мне дорога. Мы расстались, сейчас я все жду от тебя слова. Я потерял тебя, не знаю ли верну. Dann habe ich auch eins von ihnen. Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи. Смотри в глаза и ничего не говори. Я все решил, наша речь не о любви. И отпустил, ты, пожалуйста, живи. Просто убегай, ай-яй-яй. И не вспоминай, ай-яй-яй. Просто убегай, ай-яй. Влюблялся детства, помню наше место. По 16 стали целоваться. Ты взяла мою футболку, в этом нету толку. Это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся? Dann habe ich jetzt von jemand anderem. Und zwar, das finde ich auch sehr emotional. Es wird nicht viel gesungen, aber die Melodie ist so schön. Die ist mega schön. I love it. Dann kommen wir mal zum letzten von diesem Video. Wenn ihr wieder mal Lust habt auf so ein Video, gebt ein Like. Сияние, брат, не тупи, дым затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, 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 мой круговорот. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, дым затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, 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 мой круговорот. Изо дня в день на работе я повисла черной косой. И висит петля, не глупи, взвешивай свои деяния. Дым, мой круговорот. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch auch interessiert, was ich da alles so Sachen los. Und wie gesagt, wenn ihr den nächsten Teil wollt, dann gerne Daumen nach oben. Und dann war's mit dem Video, dann bis zum nächsten Mal und schreibt mal in den Kommentaren, was ihr so Lust habt für Videos. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!